Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya. Governor Dr. Hari Babu Kamambati an mipui te choi kan tura sarkar la pim hmalang na sang te puangzar war deuh deuh turin Akashvani Aizawl le Durdarsan Kendra Aizawl te acha. School Education Minister Pulal Chandamaral te chu sarkarin omzanein zirna akalpui mek ati. President Draupadi Murmu chom voin khan Addiction Free Bengal campaign Kolkata ahong Libya ral thom keng pol pani inkara boina choka mi songa panga anthi. Governor Dr. Hari Babu Kamambati an mipui te choi kan tura sarkar le pui hmalang na sang te puangzar war deuh deuh turin Akashvani Aizawl le Durdarsan Kendra Aizawl te acha. Voin khan Akashvani News Joint Director Pu Nampibo Marin Mai Chon Governor ya che Naras Bhavana Komin sarkar lai puin mipui ham thana ta na scheme duante tun aya na sazo ka mipui tenan sor theinan na sazo ka puanzar konga malak atu zian soiduna Governor John sarkar la pim malak na le scheme sang te chu Mizoram mipui ten anla chortang kai tok lo nia hriat thu asoya hemi konga hian the top an suati a hriat thu hrila sarkar scheme kalpui tu state sarkar te le bank te po mipui ten scheme an chor le zol the nan the top chu se du thu soi ani pumiran mai poin Mizoram na athotana tangin Mizoram mipui te tan the topa malaka tum thule Akashvani le Didi Chanchinthar ti changklun dan tu ro manna an siam te lar sa bashil boka Didi News te Akashvani News Mizoram te an kalzena tura Governor Chandu Sakna ahlan ani. Election Commission of India ECI chuan voin khan Rampuma State the UT CEO Noya Media Cell ten video conferencing mangin meeting an neya ECI chuan media le social media sang thudik lo emo belchian dolo emo thedar ani thin chu ngai mo omati thu soya mipui tele abhik takin voter te chi aizonga thu thedar ani thin tele media manga political party ten anin zordan te film khur le urukzo ka vil na thok turin media cell te ancha ani kumin Mizoram Assembly in thanpui ne turatan Mizoram CEO Noya media cell dinani to a voina NIC conferencing room all secretariat annex building a election commission of India hotu te kai shuai video conference meeting apo an member secretary hovin member pathumantel ani kumin kum toblama in thanpui ne turatan in boss ena ngorta kalpui mek ani a voin kha longklai dis conference hall in than kai noya mo phurna sang nei ten longklai district election officer longklai borsap esal mingthanga hovin in than kai noya in boss ena kalpui mek le ma chopte an clear hova kolasi pa po in than vok veda thu thar thedar sang mandik lo na omlo na ati thlai tu tur media certification and monitoring committee chu MCMC chairman borsap pujon LT sang hovin an thu khoma political party sang ten in role khai taka chanchin bu cable network le social media man the dan tur tele hemika in noya an sen so tur bit khia zat chin che dan tur te soi ho ani. Sustainable Development Goals pakwana fostering industry innovation infrastructure and livelihood opportunities at CL Hawk Lungleng and selling noya malang na pakhat pineapple processing plant lungphum joven khan CL Hawk deputy chief minister puton wen aphum puton wen chen CL Hawk khuwa pineapple processing plant chu CL Hawk mi puite taimang le thnem ngainen arin chu ani ati a CL Hawk la khui theiza zela somthum toiral thin chu processing plant chuan ati ziom thenge be sei thu soya processing plant chuan kun thok tu te tan la khui thei thal chona mai ba ka CL Hawk le chevel khuwa mi puite tan ezona thar chi sang khol en kol la khui thei phur khom leile thalba ka industry thil dang ne nowa ezon na thazok asiam nge be sei omani ati a CL Hawk le chevel khuwa ten bung thar poi motak an kai chu alom pui thu sein rim taka thoka hlok taka processing plant chu mang thei nge turin tu sakna hlanani CL Hawk VCP Pularem chung le Pineapple Growers Society President Pujeram Panmoy te point Hussein processing plant pultran anita chulo momenti thun soya CL Hawk Pineapple Growers Society talan danin CL Hawk khuwa hian nikum fur chung khana khui thei quintal sim khat sang lian thar chuaka thal line furlaya anthar mun nga thena mun khat anthar chuak thung CL Hawk khuwa hian Mizoram la khui thei thar chu za zela somruk le pali anthar chuaka khothen om tang pui tang moi chalrang new chalrang lungtan kho hai wang tang te honen an thar chua bel khomi Mizoram la khui thei thar chua za zela som ko le pasari atling pha ani. School Education Minister Pulal Chandamaral te chuan zirna chu masona nuk pui in nga na ni a sarkar hian omzen nein zirna akal pui me kani ati Mizo zirlai pol mamet headquarters buat sai zirlai ti thade chaw moina mamet chimveng weme holane aman puina he thuise minister chuan
no pangte zual kai hruai nan zirtir bu te number bu te siamani a no pangten an namro puine le hlut nan theng hilo nan pol ruk pol sari pol ria ta te zonun ti zirlai bu an zirme ka ti a high school zirlai ten science le mathematics mani tong an thiam the nan bilingual textbook siamani a higher secondary school tan siam le me kan yati bok tong dik hum hal nan Mizo language development board din ani a zena sikula he namle christian da poimo nan ro mindel sakang cheti la chu sak thin tura ti ani hati bok minister john zirlai no pongthen khatjinga rui the thirin buwa ko na samhan ti soin rui hlo hu tura tam tial tiala no pangte aman belo nan nu le paten mani fa te chik le ve na poimo ani ati zirlai hlo thing te chairman huna hian mla pois da zirena road infrastructure board vice chairman po atel ani Aizawl is true bial to MLA probat romoi roite chuan Aizawl is true bial to sanin hachak biala ading don ti asoi voina Aizawl press club party tharla khomtu te komna probat romoi roite chuan MNF party an ho tu ten hachak bial lama atang kai the anrina wangle sit tamjok anlak phana ani an be seiti an party ho tu ten an hril ti asoya heti lai hian abial villaya chu san tur chu MLA le minister CM2 an ni awangin a thla tham lo tur thule ho tu ten candidate thatak anda don ti soin the to pa chanlak atum thua soini he baka hian minister porobat romoi roite chuan kumli le thariat chung minister ani chung a department and call sports and youth services department information communication technology department le tourism department a state budget po na tangin sum cheng noi singsari sangthum zeli samko pathum point pakwa an thok chuak ti asoi state budget po na ma son han tho za an motanga sarkar an chun le GST le labor cess chu cheng noi sing khata chong ti soin Mizoram sport policy sang som pakwa pe felani ta ka wangin hemi manga DPR siam te chu a hlotlin adu thua soi India rama avoi khanan Mizoram sarkar chon sports chu industry ni na apek ta ka wangin company le sumdong te tan sports ma son atan kong zau jok ain hongdon ti sport minister chon soi bok ani World Photography Day voiza samret parina voin khan Mizoram School of Photography le Photography Club of Mizoram te bot sein Millennium Center a photo art exhibition voice sarina nei ni a he hun hi Rajya Sabha MP puke vanal venasuna man puya he photo exhibition hian ni thum chung o don ani puke vanal venasun thalak chu document poimo ani dana soya thuwa soi maya fi atok lo chang a thina a fin fiana tante thalak an tangkai ni ati thalak le mihring nun hi tuna chuan ain zom tlat to a chumai baka mitam takin ezon nanan manga ezon tling le tha ani ziate asoi bok exhibition chairman pumal somplung chuan he photo exhibition hi adwa piang tana tel theni in color le monochrome section a thenni in thalak zathum somthum panhelu ta mi somsir pakwan tela phocho tur hian thalak thazol somsari khan le ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani President Draupadi Murmu chuan voin khan addiction free Bengal campaign Kolkata a hong thu soin president chuan ramle khotang tan rui hlo man sual chu boipui tham ating ta ti a heng rui hlo ngai na wang hian thalaitan anuna kong dik zo thelo khopin anuna buaya hairs na chingpel to hen kong song song mala ka ngaya ril rulama in to tharnate damdoin en kolnate wantlang tanrona le ramro re na lama malang na thane rui hlo hi dawangai ni ati President Murmu chuan rui hlo ngol veina chu rilulam harsan le thian tenon awang te thleng thina ni ti a riselna ta na thalo ba ka taksa harsana tamtak athenani ati rui hlo ngol ve chung te point boina tamtak an to pha boka chu wangin thalai te chu an thian ngol ve te po an chung te rilwata the to pa pui turin asomani voin program hi ras bavana bot saini in rampu maru hlo do be pui nasamuk bharat abian mulak na peng pakhat ani Libya aral thom keng pol pani inkara boina soka mi songa panga an thito boina hen ram khopui triple thlengani a heng pol pani te hi event khop an ram sarkar lam tang ve ve ni a help lam tu nei tu te chuan liam tor mi za samli puruk anam to thu sein kum tam tak nuwa triple a boina suwa arab thak ber tum ni in an soi tudan danin thotani khan 444 brigade the special deterrence force SDF te hi 444 brigade ho tu Mahmud Hamza man an atangin an boitana Mahmud Hamza hen SDF thunun Tripoli ya mitiga airport atanga jin chu atum anu man ni ya hriatani a boina so na hmuna hen chung ko zatni somthum poli de chu hmun hima son chu ani to ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Governor Dr. Hari Babu Kamambati chuan mi puita choi kana tura sarkar lai pui hmalang na sang sang te puang zar orde de turin Akashvani Aizawl le Durasan Kendra Aizawl te acha
School Education Minister Pulas Namaral te chuan sarkarin omzanein zirna akal pui me ka ti President Draupadi Murmu chuan Vain Khan Addiction Free Bengal Campaign Kolkata a hong Libby aral thum keng pol pani inkara boina chuka mi songa panga an thi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani